pokreta Dveri na predstojećim izborima, lokalnim u Sremskoj Mitrovici. Srpski pokret Dveri samostalno izlazi na ove predstojeće lokalne izbore. Skupili smo 700 potpisa i očekujemo od ovih izbora da će građani konačno prepoznati jedinu opoziciju, jedinu alternativu mitrovačkoj vlasti. Svedoci smo već 16 godina raznih stranačkih preletanja, neprincipijelnih koalicija i istih istrošenih i recikliranih političara koji vladaju Mitrovicom. Uopšte stav pokreta Dveri je da nudi jednu novu snagu, jednu novu političku viziju koja se bazira na odgovornosti i požrtvovanju. Uopšte Srpski pokret Dveri će pokušati da bude jedna politička platforma za sve one stručne ljude koji su danas van politike i kojima će jednostavno njihova stručnost biti kandidatura za neke vodeće funkcije u gradu Sremskoj Mitrovici. Zato ovim putem i obaveštavam ljude u Sremskoj Mitrovici da konačno imaju za koga da glasaju za Dveri. Hvala.